Afrangsi kardom kadu kave British 2.0 YouTube channel long kilangarat on fans tame lapen dia ikha pini nili studio long ingni pen stame video bana one pic tekte dalo stame pini laso video long nali tumpana ke than ponji la bangki woreng warsai lapen kedam tang hot kapik lampon aworeng warsai interview adet aputhak sela so video long nang than pachini pon ikpo lapen nali tumjong sela so YouTube channel long nang komri milang pute ke chingon pen nali tum subscribe gon latest update nali tum kilong versi afan adung hes tame belar jan thekloi hot astame nali tum tene pin pen berpon ik dernon na penali tum jong selete subject karjulong versi afan plotang te nali tum WhatsApp group Telegram channel stame nali tum ninghang polte nang join dun iktame na penili pina anda video ka upload pondolo nali tum jong silang lelang polte prabjen penali tum British 2.0 YouTube channel long wang pen stame nali tum dak tek pon long exi nili ka upload ana video nali tum long pon exi la penali tum dak important a videos stame do tai la se prabjen penali tum la so YouTube channel along wang penalitum video list on dampen langdam ikon tangte non copy over yang website mala pen copy over yang website interview mala so details non pathiek pen lang pononang la pen chithan pononang tangte aprang si non voreng website aputhak le dak chithan pononang la sinalitum la screen along tek pon long exin nili long do advertisement allo la pen dak weekends post kinang sot interested candidate can apply to weekends post assistant teachers of English and assistant teachers of social science, EDOX and Thong Timung, BTP English School. The applicant can solely be graduate. Last date of apply la bangke 28 June 2024 si dak last date lo. Lapen apus banda hini do isi bangke English lapen isi bangke dak social science apan lapen school la bangke kithandu nengji amen la bangke Thong Timung BTP English ME School ahin besi so avoreng warsai mang paklang pon iglo lapen lahini avoreng warsai afan staminali tumjong si if jogdon igvexi mate apply don igvexi pulote graduation bang onang po lapen last date ladak nali tum screen along ki pipondo 28 June 2024 si last date lo lapen kapre ka details jong sinali tum kachini tung pulotang te nali tum la dak ki pipona number do 9957367001 so number long le nali tum humris tami chok igji lapen nali tum dak thek pon long igji kapik langwek labang ke dak SD mate ake hai babu krohin men se paklang pon iglo SMC president amuni haura ghat pusida ke tokpon lapen nali tum jong si jogi te jogdon paprap ingon jong nali tum jong si claiming tung pulta apos pang ke dak assistant teachers for English lapen assistant teachers for social science lapen school men lapang ke Thong Timung BTP English ME school long lo lapen la suppose mate la sover yang website fanani tum jogdon example ta graduation pass na po last date labang ke la so chiklo 28 June 2024 si last date lo lapen non puthot dak lang pononang mate chithan ponona interview aputhakle lapen la sover yang website jong sinali tum claiming tung pulote prabjin penali tum jogdon egon lapen la so video nali tum kan ma share egon lapen puthot non dak interview aputhakle non chithan ponona kedam tang hustamen nili nanali tum la screen along thek pon longi jeng rong pi English school la hin pen kapik lang pon awareng website do lapen kedam tang hustamen nili upload pon iglo lapen nali tum stamen long ikpota hello lapen la so awareng website puthak thekar newspaper long stame pipon iglo lapen kapik lang pon la bangke dag jeng rong pi English Higher Secondary School along mate tarabasa kar biang long hen pesupak lang poniglo lapen apu semen la bangke dag mali apus lapen educational qualification ke nang holo sohor la bangke SSLC pass ta chok kali pulte dalitum da class 8 le pass ta chok se dage tok pondo la se puthonon la so awreng war saifan ki jog don tum an la bangke interview ki pidam nangji la bangke la so chiklo 30 June 2024 10 am apor se dalitum dam nangpo lapen interview pidam nangpo lapen puthol sabirta kapachini pon labang ke dak SMDC President Secretary Jengrongpi English Higher Secondary School tarabasa kar benglong hen pensel so anotis bange ki pipon thuiglo na se nali tum jong sila so awring over sailong jogdun mate apply dun prote nali tum interview afan nali tum cheredi egon la se interview ki pidam nang zia der labang ke 30 June 2024 por labang ke dak 10 am
na support hosin nalitum dampen interview bange pidam nangpo lapen la son update nalitum kilang long verji lapen kilong verji afan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ingo lapen la so videos tame nalitum ko an ma share igo karbiang long rasta me pelang ignang lapen pechini igna asipinia video long mala short information nili na ki 1p la bangke la ancholol hasi domi thakme kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ra do ana fans tame nil hin pen kardom to change your